se radilo što me gledao. I nije se radilo. Korpus Makedonska. Pa i da si pomolči me malo krivo. Ima zašto da molčim. Nas on ne gleda čovjek, Makedonac, i reče, dojdi u Makedonija i pomogni mi. Po tova videnije, vedaš posakafne da trgneme za Makedonija. Videh i razbrav me neka Gospod ne povika. Tamu da go propovedame svetoto evangelije. Popatot nesretna jedna žena, bogobojazljiva žena. Sedeše pokrajna reka i tkaješe crveni tkajnini. Nesretna Lidija, Makedonka, ne pokarivo svoj dom i reče, povelete, i na zdravlje neka vi je vodata što tja pijete od moj trvenik. I na zdravlje neka vi je lebot što će go jadete od nivjeto moji. I su zdravlje, radost i bavina da se iznagledate, da se iznauživate vo dvorot moj. No ve molam, ne bojte da gi dopirate koskite, na pokojnicite od rodot moj, zato što to se sveti koski. Ako gi doprete, ke gi obeščestite, a obeščesteniot je mrtov. Pogledajte tamo, dolu, vo dvorot. Ima dve stebla. Jedno to steblo krvavo. Drugo to steblo, mlečno steblo. Jedno to dori krvavi, drugo to potomstva zadojuva. I zato, braća, zato naša ta krv makedonska nikogaš ne zastaruva. Kaj vas dojdov, oti se sluša, дека сте луѓе правдолюбиви и горди на Божјето дело и дека праведна рака имате, како оној што ве пратил да бидете негови пратеници на земјата. А јас самиот несовршен, кон тоа што е ваш душевен мир и спокој, се стремам да ви се придружам дојдов. Знам да живеам и во скудност. Знам да живеам и во изобилие. Научен сум на се и секако. И сит да бидам, и глад да трпам. Се можам преко Исуса Христа, кој ме крепи. А знаете ли ви, македонци, дека на почетокот на благовестието, кога дојдовме во Македонија, немаше ниту една црква нешто да ни даде или нешто да примиме од вас, освен вас самите. Така што станавте образец за сите верници не само во Македонија и Ахаја, туку во целиот свет се пренесе славата за вербата ваша во Бога. Јас наистина не знам дали ќе прилега сега во овој час, но во луња, во небески залив, остава трага безгласниот глас, пошто не знам. Не знам ни кога дивата се стаи древна страст, кон тлото лакомо кон Бога. И не знам дали сум ова сега јас. А потомците стаписани. Ги гледам смерни во ред,
se spušta i anđel volet ko lepa cerkov na kolnati mesta. Dobro, braća, što pleme sme bile, što nakot, što misla zlani smatila vid, anđel odkacnal treperi, jasenje govor na zrakot, božestvena gledka, na Boga je reč, cela Makedonija, pak da se zbere na drevni odpovik, na drevna vera, ne omraza svega, ne odmazda svega, ne zamahna meč, a ljubav mi treba. Videći, jedno je sađeto na duhot, a drugo je sađeto na dušata. Jedni pčeli go polnat jedno to, a drugi drugo to. No polnja sekoga sadot na sozdatelot. Ništo ne se gubivo prostorot, makar što postojanost i zaminuvane nije. I sve je rastenje, i sklad, bez razlika na sekoj pad i odron, pa krozite se krevat i pupat sred nebesata. Kaka je sekogaš. Taman si pomislil deka smrta te opkoluvo odsekade. Gledaš kako naprolet se otvora sitnite cveća poridovite i kako Bog go širi krugodvo sekoja čaška što cveta. Veliki ne na smrta, što veli da. Ama ne znaje meni je da ga uživame životom. Rasposlana sekoja gleda do nas. I ušte ste ne sviknati na harmonija. Reči si redovno se za nas biva ispokršeno. Kako tresnata od karpa stonna, vo koja pretoa prestojival kladenecot na letoto. Stanova presečena raka na junak, ispružena konvinska čaša. I taka nam je stova sklati cela. Raznesena je slikata na javačat na 300 strani. Vo nesklad, ko pitate i galopot, celta i patot, na jedna strana konj, na druga konjanikot. I retka je, dragi moji, i retka je. No, čuvajte ako ga ke vi se javi slikata na pracelinata. Konj, konjanik, planina, sonce, makedonsko, to čuvajte.